Sawa kazi. Uranyita kadwano hari ikiro cyabaye cyangwa urambona mfunyitse. Umaze kubyimba se? Ubwo bugamba bwawe umeze nk'imashini y'ibigori nubwe cyangwa mbwira mushiki wawe ari. Sabimbaza kuko nta nubwo namutezeho wenda akamashini kamukurura aho ari. Iyo umuhamagara subundi ukamubaza ukareka kuntakariza umwuka we. Kuba mu rugo rimwe se peti cyangwa wona torotse usigamo mu muhanda se? Ubwo si ibyo urumva abimbaza meruka mu rugo ejo saa 9 z'ijoro. Kubera iki peti? Sumo mu rugo rimwe se? Tuziko kaze zisazo zuwagiye peti. Ni se wowe ushinzwe kubarura abashisi n'abagizi. Ko nawe ndagaze maze kubyimba. Ejo papa ari gutega imitego na za grenade. Kuki? Ampa rwa rupeti wa peti umva karuzanye bya bigambo meze nk'ishashi yabuze isekuru. Ahubwo nari nibagiwe n'ikindi. Yari gutumiza n'abasekirite nimba ari 30 bangahe. Bo kugira utepeti. Izindi misire nka veri. Iki misire z'amasipeti. Nizo kwakiriza abahungu baje gutereta mushiki wanjye nta ndende. Ese ndifata bagiye kubakiriza. Sha byenda gusa. Sera ko aje usezeye ababyeyi. Kuko sinzi kuri burengerera rwangu kanigeye kwigurira utumega nirebere na South African Films. Gusa ndabona usa nk'igicu cyaje mubwira kabiri. Ndungutse ikindi gitekerezo sha. Zimwere. Urujye warwana. Ushobora kugera nk'ijya gukora uruhu rw'abandi bite byawe. Nyine naje kureba Aline wa mukobwa wa Fandi. Uje kureba Aline umukobwa wa Fandi. Ukaze nkora ifoto yawe nkone mu bitugurenga. Nyine naje kumusobanurira amate yamuna kumusobanurira. Kumusobanurira amate. Kandi nkubwire uramuka umwegereye. Akuburusha isafari umwogosheshe process. Wabyumva? Salama girlfriend. Zamwe tose wazibonye. Kimwitira komeye cyane. Uzika Amerika atinye Bin Laden kubera inkweto yari yambaye. Ikomeye nk'urutare rw'imyaka 300. Kandi ubwo wasanga ari cagu. Reka sha. Ubwo wasanga iyo nayo imeze nk'ifi yapfubiye ku ipanu. Kandi kwereka sha ubundi ugabanya ubwo bwambo nk'ibire biri mu mavuta. Dore ngizi. Reka kubosa amano yameze nk'iseri ry'imene urabona nashyira amakenga. Wagire kubugubu. Sha, ubu neza amafaranga we. Neza amafaranga we nimbutampaye ubyibura n'ubu amafaranga yameze nk'atera umwaka. Ngo gumane ngo usazanye kurusha umurimo. Kavuga kajyana mu rugo nanakambaye. Sengisa mushawa jya. Hakunda igisambo Fandi nyine ahubwo nahoze. Ngo wahoze nahoze miga ibisambo. abo ngo kuri mu mavuganye. Twavuganye Fandi. Shit. Uze mucisha. Nyine urabona miketse bakunda kunyita Shema niryo amenyereye. Urabona ikiko bigenze. Shiri unasha security ya je. Sana kumbizi mwenye cheke ya Alisema moya kabisa. Kabisa. Square cyangwa physique ni imibare nako. Umva kado nimbiri somo ry'imibare yakoze nyanga. Uzarategura ubutaha cyangwa ucomora nka charger. Yes afande. Sound aje nona. Wende si. Sasa ni bikima ni biki. Wembe siranga wabonye kampani yo guteta. Singenda terese Sister, kujama karese nk'ishati niko kagutesha umutwe. Nakubonye. ibiki sana rindura n'ibiki. Girlfriend wewe wari uri kuvuga nka mashini gani yakorewe mu Yapani. Saka kajama se kawutiyazana ibyo kwitereteshwa sister. Ariko bro, nizere ko abwiye. Ariko goro umuntu ufashe peti.
nizere ko kwabwiwa ni karwo rugendo rwawe awe kanze amahoro wikwirushya kanze amamagare papa nta kibazo cyane rwose Shara Zimbo, baye hano.